byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho. Nabone mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane. Rero mukomeje kugubwa neza, twe turacyari umuvuduko TV, ibintu byose bimeze bon. Reka dusuhuze abantu b'abakire bose ahantu muri, ariko kandi dukomeza kubifuriza kugubwa neza cyane. Twe turacyari umuvuduko TV, ibintu byose birihuta ariko kugira ngo bitagusiga umuvuduko nicyo gisubizo. Inkuru tugiye kubagezaho niyo muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Reka dusuhuze abantu bari muri leta ya Kansas n'izindi. Bill Gates arasaba ko imiti ya COVID yagera kuri bose. Mu magambo ye ya Bill Gates, n'umwe mu baherwe bakomeye cyane kuri isi, yaburiye isi ko icyorezo cya coronavirus kizakomeza kubaho n'ibimiti ikoreshwa mu guhangana nacyo ndetse n'urukingo rushobora kuboneka bihawe abafite amikoro gusa. Bill Gates n'umwe mu baherwe b'Abanyamerika bakomeye cyane. Hanyuma nk'uko tubikesha BBC, uyu muherwe wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika utunze za miliyari akabakora n'ibikorwa byo gufasha, yashimangiye ko imiti nk'iyo ikwiye kugera ku bihugu biyikeneye cyane cyane kurusha ibindi. So rero wowe kora subscribe ku Muvuduko TV, dukomeze tubihanemo neza. Mu nama yakoresheje mu buryo bwo kuri internet, bwana Bill Gates imyaka 64 y'amavuko yavuze ko niba imiti n'inkingo bihawe urushije abandi amafaranga, hazabaho icyorezo kimara igihe kirekire kirimo akarengane kurushaho kandi gihitana abantu benshi kurushaho. Rero muribuka ko bayivuze ko iramita hanini izaba iri ku rwego ruhenze, ndetse binatangazwa ko Leta z'Ubumwe za Amerika zagiye ziyiharira. Mu gihe rero hakomeje ibikorwa byinshi byo gukora inkingo, ndetse ibihugu by'i Burayi na Amerika bikaba bikomeje kubishoramo za miliyari z'amadolari, hari impungenge ko ibihugu bikize kurusha ibindi byaziharira imiti yatanga icyizere cyo kuvura COVID-19. Hanyuma akanama k'Uburayi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO byaburiye ko hashobora kubaho uguhatana kutari kwiza mu gihe abategetsi bamwe bo muri Amerika bavuze ko bazashyira imbere abaturage b'Amerika. Wow. So rero Bill Gates urumva ko hari ukuntu yagiye abigenza akavuga ati mu by'ukuri iyi miti ntiyiharirwe n'ibihugu by'ibihangange gusa, ahubwo bayisaranganye. Twe turi Umuvuduko TV, dushobora kugenda tubibanamo neza cyane 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 mu buryo butandukanye.